Damian Taška zvítězil ve finále Elite Tour, moc gratuluju. Ty jsi startoval v rozeskakování jako úplně poslední, tak jak velkou výhodu ti to dalo? Akože videl som všetkých ostatných, jak predo mňa vyšli a vedel som, ako mám ísť, hlavne moja trenérka a tréner pán Noskovič a Monika Noskovičová mi povedali, ako mám ísť a išiel som, ako byla mi veľmi pomohla a zajazdila to presne tak, jak som chcel a vyhrali sme. Při nájezdu na poslední překážku už si tušil, že jedeš vítězný čas? Hej, videl som, pozeral som sa hore, že ideme rýchlo a bál som sa, že to trochu nevíde, ale kobila to skočila, ako vždy, ona všetko skočí, takže bol som rád. Představ nám tvojí klisnu. Je to 11-ročná kobila, máme ju od septembra minulého roka. Tento týždeň sme štartovali už aj v našej prvej 125 a prvej 130 a super kôň, všetko skočí, je rýchla, keď treba a úžasná. Jak bys porovnal jednotlivé části Elite Tour tady při Danube Equestrian Festivalu v Šamoríně a vůbec s jakými pocity budeš odjíždět? Budem odchádzať so super pocitmi. Toto bola moja prvé kolo Elite Tour, doteraz som skákal Middle Tour a odchádzam so super pocitom, s výhrou a so super pocitom na ďalšie preteky. Jaké máš další plány? Budúci týždeň pôjdeme ešte jedny preteky možno na prípravu na majstrovstvá juniorov Slovenska a o 3 týždne máme v pláne ísť majstrovstvá juniorov. Tak přejeme, ať se dál daří. Ďakujeme.